1921 yılda siz hürmetli padişah Almas bin Sülti Baltuvar bizning El-Muqtadir Billah halifege xat jibergan edingiz. Ul xatda siz bizning halifemiz El-Muqtadir Billah'tan bizge din üretir. İslam şeriatı bilen tanıştırır için, mescid hem minber tüzür için, memleketimizde din hükümlerin giriştirir ve bizimizge karşı bulgan padişahlardan saklanırlık, kalgalar salır için, alimler hem salar civerselgiziydi. Я секретарь посольства великого халифа Ал-Муктадира. Бьюсь челом перед вами и прошу вашего разрешения объяснить вам цель нашего визита. В 921 году наш падишах халиф Ал-Муктадир получил от вас письмо, где вы просили послать к вам имамов для укрепления веры в ислам и специалистов-строителей для возведения мечетей. Уважаемые черемшанцы, разрешите вас поздравить от всей души праздником, который уже идет у нас несколько дней, вашим, не только нашим республике Татарстан, так и всей России. И все прогрессивный народ, все лучшие люди этого мира празднуют этот наш праздник, 1000-летие принятия ислама. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün indi biz cemaat Çirmişen'den medeniyet yurtunda İslam dininin kabul etiliğe 1100 yıl buluğuna nige cıyıldık, cıyılışka cıyıldık. Cıyılış indi bir köngülle öttü. Bütün rayondan, Kazan'dan kişiler kilgen, büyük kişiler cıyılgan. Körgezmeler var. Bunda türlü yaxşı çıkışlar yasadılar. Dinimizni alıp barı turunda, kuvvetler turunda, din turunda, indi meclislerde, cıyılışlarda silediler. Yaxşı, zor məvənəli sözler silediler.